Sainik school kecuali students pada cadet alang itu kepas tang atau setame nili pudam bangir well settle madu leha da kecuali itu setame nang pass out lo pulutan te la tumun ke well settle sini itu penangan ke itu teglong ahok te mada kar benglong alung ripen bangke an kecuali itu na bangke doelang jum heglang Wepit pustame ajhak atum ban ni tum theglong dak sainik school pen kechali atum penangan successful sini tum ke theglong keong well settled asi nili alang itu mamen tame taram hansi dinghan thek mana ke hai prosanto rompi alang li ke brother of XMP Dr. Jonto rompi lo alang li bangke Indian Air Force squadron leader iglo retired henon mangke lapen Ronjit Rongpi akai Ronjit Rongpi ante Agustin Rongpi pustamiku alang like senior bank officer retired lah lapan akak renowned actor Rajiv Kro akai Rajiv Kro lapen dak Karbenglo Termas Council long kibom deputy secretary akai Ibon Teron setame swimming school pen pass out abang purlo lasi keceng si alam nili kan je pe klar dak intung mangu hedeneng school pulotang de ke sainik school pu anchot kali school do anapan bangkala ke ini tum song hin pentala ke kroilo apeni tum song dat kali ke radia ta kroi peneng school pu bange ke kroi de ninga lam ke klang kelo lake la ke ceng si lam lo seta la ke kroyang bong sita kupia pot si lam ethe thini pe klang dunang kok ma pulotang te lake athe dulo la hala sobang kupia thelo hala sobang le tum charjuna kupi pilo ada itum ka pekeng poneng son lale tum che than lo na ile tum ithi ka dam hut pi ri teng vai pigi la pen han ka nam dam hut phuru ethi punon harsun ke lo ke pun ing vai pigi le tum bok bok teng vai pigi seta non school puli tum ausoma future il tum ausoma kai si aparman koson si kapacar li ma po fu thang lo pu tang te la ke ile tum lang pe meaning pu bang sen lin ben pu po keceng sialam bangala ke school sainik school long fees alamang lerok po fees pulotang te dak nililang thailo lak isira suri thongkebra narkeb lak isira suri thongkebra sirkeb lason sai se lapen nangli kapek expert ma review le lang thai tame sainik school ke lake isi expensive school pusibang ki pudam lake isi affordable school puan le pudam kali aku lake chini lo lake not totally government funded government school kali lake government pen kacerap dundo pu phanchot he sita lake totally government funded pu bangke lake kali la bang chini lasi amo het la pu jiten be ke hai pen ki pu pon sainik school ng charli tum an ke well settled pu well settled a hoglo che don dun lo sita lang le ke pen put pon alam an ke la kumat ne ke MP asopo kumat ne bang ke council of secretary asopo kumat ne bang ke XEM asopo kumat ne bang ke ex minister asopo la ke lang li metang se mu het pen pur pon lo potang te XMP XEM ex minister potang te ke matum lo potang te akhi adat do muchot intang muchot atum alang li hin pen pak lang men an ko mat ne hai bai chot amoni da ka chari dun long pen well settled pu alang li ka pek lang sung krung ta hai bon nani dun bai ni do kok ta hai mene seta ong dung ka pak lang sung krung ni lasi ni li hin pen ki pu pora bang ke sainik school ke mesen lo chok lo donang po seta bang ko an chari dun long po ke hala so abang si ke cheng si chari dun bang ko an chari dun long po Ape school mesen ma Charlie dunong le pulute kupilo school kana le dulang ke Charlie dunong nangi pubang nili pubang ke lapen akhi adat ke do tum ke Charlie bom lo akhi adat ke do tum school quality school dunong edet pukumane doma ni pubang ke akhi adat ke do tum komat ne school Charlie dunong edet tum doma avilu la tum ke quality education long pamilo nane kajiranga puno nane Delhi public school puno nane kapek school la tum ke dunong bom lo tan non ki dunong le kumat lo hala rong atok anu ke do tum LP school ta rak rai
LP school ta rak rai lo la pen school a teacher atum ta than bang atum ta dam de la pen atobar ta non arvi apordo putang heladun ila posona tobar long ke do atumana bangke la sona school bangke ka charlie la sona tobar long ke do tum bangke ka charlie je bar cycle long sungkrung lo la si nili puji pu bangke pini kar biang long autonomous council atum la akhi atat kaveder tum aphanta me da kapachari dunlongi phan kupi a guarantee lo piji pini ke angho pe ni chora bangkali nili pubang ke well documented guarantee hala so bang pithek nang po la pen muhet puel lo laso sainik school ke bana bangkala ke song throk atum pu muhet mai hem puta pulo song throk atum pen si la so school ban naing puge hakke hang lo Pulutang te hala song troklong akedar satum ni pupo akedar satum asupu apanta la so skulong pidun unjima une la song troklong kache song hele ke odun kapar phangdun ingiring phat kache pechek dun hala so kache song dun asupitum phanta pachali unjima unema la bangkena tum kar bianglong today pensame abjudam that si meji pubang ni pubang 1,38,000 lak isra suri thongker na ke lata nilika chini teng potang te one installment kali potang te two installment lake nane preng tu son chik EMI son achik yon bang suri sisi pubang ali oh lake one installment kali potang two installment one installment pangale akimi tumhan akimi new student freshers potang te dak bang ke nangli phongbet pidian nei lapen abanatum potang te two installment pusin li chini don rasia so potak tai tum lam ke klar long nei anpada transparency kali bolam tapu anpada forest destruction halam talang nitum pu lasilalo nili pudam pu bangke job opportunities ke lake academic kahin ma ke lake compromise avilon hok tame no education institution long tame dake eligibility criteria fulfill lo plote lake teaching academic line talong po lasana khala administrative anhat pusitame ki uncit phan ke neta locality tumhan ke preference ke pilek po da penaan asai dui da forget pen dalok la haya bar sai bang klem uncit anlang ke la dak silong lo nilijir podo hola da se nilista me arju hai la silalo job ahin mangke hala akha angko inti sang hos kame puthot puthu la reservation putha la se nili karjulong te bulatan te hala da reservation mate scholarship scholarship ke lake madu phanta lake ST pinakor lake SC pinakor lake OBC pinakor to hodak bange ke plak avi buse nili arjulong la se hala dake performance pensik best po am hetta nili pulobon la se first admission that pen api lam mate first admission that pen api jongse performance so smartum cadet to mate students atam cepa medun sel thai pulotang tel bange obviously Hala so basis pen se scholarship talong po jong se me pick an plutang te full stame chali long po kolam stame chini dun lo lalo an par stame transparency aputha ka thai pi charisma ro pi pulo la se do you think that is not transparency la le ni kal thu bang ke la se hala la ke central institute hala ladak latum anparata sa enege solution son ke discipline ke comment nai na high school pelutang te ada ke transparency aviderji puke question si wangwilo lalo angko forest destruction alam sitame pu se forest destruction kim ke rangching hot bangke hoitu ajak bange tungklem nang kok thaipo sitame latum talan kachini near kali atme forest preservation of funds tamela tum stame chini lo bela tum claim back polo bangke last nili ki pudun ku bangke ethe along mang nili ning pudun ira why we need central school polam ta alang litum pu lasi ladak bangke nili sab so ning du chat la athema why we need central institute bu lage mission alam kali central institute ko anma ke ban the nangkile la anseli tumane kemei pu athema nili la so alam pu dam bangke pulo itum non mat hemprek long lelan hemprek kelong phan pulutang te lata esi recognition lata athema central institute lata sainik school son da all india long stame 33 belang
lasong bong yung si karbiang long along rilong ta jong si nang lerok long lo kulutang te si recognition man prapik po lasi soinig school chut te kapre kapre central institute jong si do kulutang te si recognition prapol apen hempre ka phans dame litum RD si dame longji pusi nili kema thadam